niko bachakire urusagi rw'aborondorogia imenye chinsamo chiri cha Jogo ang'ena Jogo primary wigo naboko bakira eshimi enokem agrovet one harvest at a time. Ayumwanju wegeta sidi kia Ndizi TV naboko tubuate wetera senjera yomtandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na wigo usonje mirubili yoito chinsemero ngebiri na nye nyoranga na bogo sonja wetera sesi miao ya kuboko laptop smart TV ilio wegokie Ndizi TV obwanso wumagusi. Je, unawapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTap Send, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTap Send wakitumia promo code Ndizi TV. Download TapTap Send kutoka Google Play au App Store. TapTap Send. Send more, spend less. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Wanchumuli wanochara Grace Tocha wano botukenga kene kukualigania SMS ya mungana majanya ro kumanyigati ya ritu abereto kukualiganiria kurasema mbia yalinge ntambe kwa chinse chiga wano che wano margoba seri wanyare koko sansamura na kukumanyibuna abali kibaito ya rakoja sangeria kurwa chingongo chonsi ime na isiko yorgongo rwagusi ritu gariga niria juma tariki ya merongo ebere neye mumutinyo gatano omwaka bwechiri bubere na merongo ebere nene na manga gane tokorekana inyira wana ritu gari muryoka guchikokora soko nyara gochora asobo nyankongo bolio manyikante buna kuzawadza ana mono gochora etibio libwanste nigere bono nyara gotwakire kura buna Ndizi TV ngasensemeli ya kuza awadza asoko likereta kuza KUZA otomo gochiasa ye moisano Sano nemo enotia ye mukolkereta kuzo moncho mulgeria kerobo no reli tukulio moheria soko nyara ko twakire kura nabiko nyara gotokora abanyankongo bunisanikiyo na mbeya mukolke okumanyia kogogokia nabo igo konyara koletera buna agendrete gokolekana to dikereta kuza onyara gotumujumbe yo gochiasa ye moisano isano nemo enoti Eya mwenyera wana sojumbe yo toruguwa kanera kende gionsi umonchu muligotika na hiyo mkwaliga na SMS ya mangana majia sema rgoba ya wana mangaga ndeta koleka na inyera wana omo governor we county ya Kisii Paul Simbarati na ikera na bosi we bunge ya Senate litukulia rokonyara kwa regalo yo utumiki wechibesa ane mono ase county ya Kisii kati ya nda mange ali umonchu muligirito gandreta kumulikira ase margoba na ya bono inyera wana yonsi ya muna mange ngabo kondra gotobuati kwa tena nsemeli mtandao nsemeli ya Facebook na bogo chena buna Ndizi TV News Digital na bogo semeli ya YouTube abote na buna Ndizi TV News tubasukweba gotobwate gwetira se website tubuna watambe www.ndizitv.net onyara konyara yomo nenda mangoli tokobwatira nere wetira somo no bimanyereri ngakuru kwa Lydia Mose ekara kri Petro ndira mukira kwa nikichibi chamwe wicha wikire a century bwenete litangani kigima tsonyara mangana yo century yoko ya chuta. The County Executive Committee member, Dr. Alfred Ndemo Ongera, has duly failed to uphold the oath of office and instead has grossly violated the Constitution of Kenya. Obokongugochi ase Alfred Ndemo yotenete amangana ya administration imenye county ya Kisii bunge ya county ngo ya chakire kuliye ku mwaka isiko kubwate kano butumekyo bobe bwabisi. Engeri tukolia lero nakerwe simichi saikomina ibere kia mambia nga omonto naroto kiro kweta ase kenyoroge korokunga Caltex kera mabuko sublocation keroka Musa Chombo miaka yegotoni gato kirense moye mabuko ga kweto yibo igoro mwalimu ninki gose ba muboryo botukwemeni go bwacha kiwe nyagosiro irwa senkendo
Iwapo anathibitishwa hatoshi kukuwa kiongozi wa Kenya, then arudi kwa Mlima Kenya awe gavana huko, ataheshimika zaidi. Lakini Kenya hatoshi. Gati ya baraini ko barokane ko mochomo konyo murebwen serikati gashagwane manase nkwane erengeta soko bagukweni bo ase kure ya mase siringi kiromo Kenya ngana batebere mbali ko chugwanchira no nyenga kana ko buri gashagwa ko gendaka. Asa yomunenda mange saranso ikebono twemanya senchire yoboye kiranurethera n'inchenkoro kwa Vincent Onyancha. Emesema ngana maisa tochabono botuke togo chakane mono igoro yengane renge tomu governor we county ya Kisii Paul Simbarati oyokera na sebunge seneta serito kolia rokonya rakoera ne mono igoro yo botumeke bwechibes sagoseni bo korwa so mwaka bwechiri bubere na 19 mwaka bwechiri bubere na 20 goikabono mwaka bwechiri bubere na 20 igokolengana na arati goikabosibwe bunge hase committee yabaga koera na kibese cyo gutumeka arati bo igoni gate yabuna bali batume kibese cyo asenjere tabonete igago chikwa bwato goja sebunge ya senate rokonya kwegera baruboka abanyene na barati ni gate biro naga ntokobeke muri beresene ko ne kibuna nkonyara ko ni samangana y'obukurumya serikali ya county ya Kisii okona korose committee ebunge ya senate ringata mangane kibesa ni gobono arati abirika gote yabuna eganga ya no konyara goikirani yamagendro na boy gona agenda tukubwatira mu nechinse muchinde ko ne kibuna magendro goikirani gwale ase serikali ya county ya Kisii na boni gate biro buna bali bara ne kiwogo tukubwatira nguna mangana ringata obukurumi mbai mukiri getambo kerege tindi kolengana nilichiko. To county impress account. Note 13 to the financial statement reflect Kenya shillings 4,713,000 in respect to transfer to Kisii County Executive Impress account. The amount was an advance to the county and was to be refunded after the county government received its funding from the national government. However, the funds were not refunded and were still outstanding as at the time of audit in December 2020. Consequently, the lawfulness and recoverability of the fund of Kenya shillings 4,713,000 transferred to the county government of Kisii during the year 30 June 2020 could not be confirmed. Thank you, Chair. Whereas the management concurs with the auditor's observation on the outstanding balance of 4.713 million transferred to Kisii County Executive Impress account and its treatment as a receivable, these funds used for the purpose of facilitating South Kenya Agricultural Show, that's Kisii Agriculture Show, that promotes the activities of the funds and Kisii County Misi Tourism, which offered an opportunity to showcase the queer products of the demonstration fund. I want to congratulate you, Governor, for stamping your authority where there seems to be no clarity in previous expenses, and that one has saved Kisii a lot of money, and will save Kisii a lot of money when we work with you on the subsequent reports of forensic nature that we want to get from the auditor. I will be coming with my officers, an officer who is charged with the responsibility. I'm happy that Nyandenyi this is the second time. It never appeared before the Senate. I'm making sure they come here. If it's being grilled, they are grilled themselves. Well, I'm watching on their mistakes, what they have committed. That's my undertaking, that I'll be appearing with them. And if you realize, I came with a good number for them to really learn how things must be done. And for Senator Tabita, I want to assure you, Kisii is a cosmopolitan county. We have all tribes. Therefore, there are Kambas, there are Luos, there are Kikuyus, there are Kalenjins. You'll get every person there working at the counter. And I mean, to meet even the 30% requirement of the law in that county. We are here as your partners, and as you have rightly said, you will not be shy to take any action on any misappropriation or any unethical conduct. The directions we have given about the 6.6 million, we look forward to us concluding that matter. And as I said, if it will involve having to invite the former officials who are there to explain, we will do so without fear or favor, because our interest is to protect the funds of the people of Kisii.
Clearly, there were challenges with budget control and performance. I think that's one area that we are seeing problems in as far as management of funds are concerned. Most of the funds do not adhere to the budget processes, and that is a big challenge. But we know that you being an action man, you will be able to ensure that moving forward, these funds adhere to budget. Na gotigana yibono mwancho muligereria gati amenye kurwa sensa moyeri yabe ningo barokane kugekeria kagoria gahurwa sense mejo kolengana amenye yabo ningo bate birasa matuka bonga igoni gamangana yobo stadium no boibi arokane comment kana sense meja se korokia bonga igedo ke moyo munchiri yo mayabe tege kobunwa ne bintu koibo kurwa sense mejo asaba saba kabakagere ko bagati y'abantu bagenre to gosariye binta sense mejo ningo chenga kechi banyare kubolia basa kwa ningo ibwata ni barase chinsem au chokonyere kogenderia libagaliyo koibwata ni asamangana rengeto boibi kolengana munchiri yo yeduka ya yabu ni tuenseme yeri yabe meye county ya Nyamira nigaberega kuboria bagambi kandi kubwatira na baraso imama n'abantu bande asaba saba gekonyara kumukuru gitambukiro ane muri bakwibwatira ni asamangana yobosaria ase ensemeyo ebikora byobuye byasorwa ngo rwa gusinigo byagendere comment kana asama tukabwa ngo iga nabo nabugo kena inde boira nigo abo ebibagendere to comment juicy nege kore kyabongo mono hiki yakoreka n'ubutuku bwa rero ime yechinseme chigachiri yabe ekyo kagenderete goichani abange nande twageci kunero boire sana rero ngo itira so mwalimu komatenga kuna kupembereza undo bwensi ulio jite koiba aikebana ni bweka erus moya tebenga ninche nalingi chinza chitaraera Yusaya Makoli n'umwalimu nabwo n'umuchire kurwa chinseme chigagakorera bunabetega goseke duka ya igoro buya koli tukulira mambi gagoika nigakone kyondo coaching kyanyora ebintu biseberekaniri ati kuligereria nanyoranga igo batoboete enyomba igoro libati bagaswa nyomba ime igo no banyarete ko ire ebintu bitali bike chikadi nchare ngo chisimi nchare ngo chinyane siminero ya M-Pesa alafu nechibesa njiri cha tigalite na coins nechibesinde cha lengo nkego bono wikera boni gana ubiyetani ti bintu birabe over 30,000 polengana monere ebikora by'ubuye byasetuke yaye nigo byagendere ko bikwenekigwa ase nonye nabo abandi babekira sechela ase bona rule egekurere gatindi igo one kesi ya 2020 nkera ikera umushkiwa manano yo bwatu tu yo lenge involved no alechera bona abantu buranyana n'abantu abande bachakire gekosi gyoko salie bintu na maga yo kurigerera chikamera cyabo bisi cha CCTV nigo barora ebicha eyo yerera barabuko manya uyiga obwatanitiwe ase egekorekiga korenganamo na Joshua Onchombo yole umunyakarugo bwechire yiga nigo neraganire abantu ko bamayiso bunenjere yamo era irede barabuka abanyene kweneke buna ngo babare asagaya unenjere yamo yoko bano bomo irigo kore bikorwa binkabune biga igo nari gusaba abagambia bara kuchagira abagambia bakeba kabagambia banene tubwaterane ekenyore kegesibigwe obo ibibosire nari ekenyoro kerakine ingana Fred Nyakundo yoro mutulete kurasi nseme chiga agendere ko bagakobolya bali bago komboyiya abantu chinyumba wene kibuna ngo bali kyabale buya komanya bali bamenyetamu na barabo eliyo gukora obuyibonga buno buyiga kurwase chinseme chiga kujigwanchirana bana bagotara busayiga nayiga ne bana bakungu bamenyeta mukungu inga mukango nandi nakiyamenyeta ibyo nsitwete komanyanga ngura mukungu ina bara ubwato musacho umuyibyo gocha obera iga nandi bagenda nere butuko abamubegeta nyumba lakini yago kole binta tutamanyiti Wycliffe Ongeri oyuro memenye chinseme chiga nabo igo semerete mono omwalimu oyiga onyara kabaga kweberwa nigo alirire nchera emirimo ya yatene nigo litukulia rero egenta segetira basaye kweneke bona nkwerwandira bali eri kwenyorera engere yabo yakira lituko dio roje ngobo kongombo mubwatete na ndeta bwati majukumu ache anjo ine na inje bona masombi chibao gosoma bangi chiba chingo cha matoboli gasinero kero kwanyara na nya siringi cha 200 na bogo jire kola no balemu omwelyo ye bamenye kurasi nseme chiga nigo basabire serikali kwene kibuna ngo babekirire chitachire chikomureka butuko bunenchire ya moyo gutinya obulendi ni yaito neta kere security lights street lights ne mulika mwisi egere to konya se borabu butuka
na tokogende mbeho nigegotebekana buna ebiche yu yanyaraka bagekorolekana anene yo mwibyo nigo abekire byara chingaki obotuki obotindi bwachakiriwe komanye nambe nyene yabali ababwatanene tigwe bunenchire yemoyo gokora obwibi bonga buno bwiga ginko report rigeta seniki wanjete kyandize TV Cross nsemechiga chiri yabe ime ye ebunge yabo getuti wa Masabe County ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp okara Biya muno muri keto Polycarp okaro moncho muri asaroboti rowe cyane kigima kubwatikane kibice cyoro cyo muswati yabwagendere tukiranya mangana legeto bo bitari mangana gotigana yuno moncho muri asaroboti rowe cyane kigima ni gobono umwarimu yomo anyaraka gotoka nsemeli ya mabuko asemambya roga itire ne pikipiki yake bekire mbarabara nebara ana bataramanyakana bwekirano ikero gukwaye ekarukiriya banyanyimbo korwa asege tsinukirikira masha ime ya Masaba South bata kirobotuki asege collection umwalimu Serta James Makori ni gobona nyaraka gotoka sensemeyo oyibo igoro umwalimu wasomye skuru yo boroso yabogeche primary no nabo ni gabanyimbo bata biruna bagendere tunobutuko ime karukiriya mu bironya gusira ugakira senkendo bunatoka nyaroboti rwa senchira yobo ime Asamarieta gankoro kwa Hudson Magoma Monari Igondo mu assistant chief of Ogeche sub-location na acting chief Irianyi location. Igo yale ngeri tukolia lero na kerwe si michi saikomere bere chia mambia nga omonto naro tokiro kweta ase kinyoroge koro kunga Caltex kera mabuko sub-location keroka. Koruagwo na imoka immediately na chambake sin na nyole kene montonaro ukwete ororo motaro ime ne pikipiki ya yera nsemo asa marieto okorokwa James Makori Nyamwange orange 52 years so berege sabaku sub location lakini agosomia esukuru yabo na ikorokubogeche primary koruagwo na korariaga neri na keromosies nero kora mayocha bwango sana elio kero twarigereria nabo koranga monto kero kende nturamanya buyanga inki kiarenge kero kende bune palera ntererega nabo ranyorenga ne igasi laideti lakini rende gabwata maumifu gekube kero twamurigereria nobosio koruagwo uchunguzi negenderete ntomanye nga inki kiarenge nande tobatebi Asamarieta ngoro Simon Osano mugambio muyu wa mabuko sub-location una ichivo ikero goteba na inje nanyore simi from wese ningo mundu narutogete gaiga tukonyaruka keroke tundubari paying center ashigari chimechanga inere tam togotumia mundu narutokire gakwete pikipiki nja toka kerense monera kogend no mwalimu obogeche primary but ndokonyara gukwana because investigation ya chakire bono ntote tiko concluding na achari usaitire lakini linga na kwete very confirmed na kwete ruru mocher linda yanda manya kubwati abasigari already abakeroka mbaika OCS naika because of administration boundaries twanyara ali Masaba note bono banyara mbaka nyara gukora no any services mbako when services igaiga bono aba Masaba South bachire korura masha na ubarusirio mubiraiga bamwirire mocher linda yanda manya kubwati na gotikana roboti rumoncho muligira menye kurwa sensema ya mwembe yo gotoka imiyobo cyo bosongo menye county ya Kisii ligono barokane kwe murungani ko bwatekana na macha senseme yo ko bwatekana ali arokane gotora no goturbanigwa na macha amagunda kurwa se chinyomba a senseme yo kolengana amene wagote abuna abantu abange bono anebaga chinyomba sensema ya mwembe ewarokane ko bwatoka maje chisiwe chikurwa chinyomba chiabo anemonekere mbrego tona gosoka bara kolengana amenye abo bagotumia macha maya senseme yo ngo bate membere sina bochi pipe cha macho kunywani go cha rokane wateka echono cha rokane ko konyara ko bwatanigwa nabugo konyara ko sona no macha yesi weche gento abero mabwaba so wateka kwa murere ao nigo chinga kicho bagania serikali ya county ya Kisii kubwatana nsemeli ya macho wasco kwa ne kibuna wale bakubatoka mache si weche go cha paran ko mukubarege tambokero ekubona batebere kia rokane kubwatana na macho kunywa asibano bagania ge tambokero konyara ko ligeri wa century yobo ime unatokomanyigwa no muliketo juri Kerubo Asamarieta ngoro kwa Belmukwa nje viongozi vijana the entire Gusii region dairo ntwapate shuga mwembe issue nene tubwate boniga ne sewage ya kwa released openly
asa eko exposed to the public. Wani tutote baniga. Itokane tienye konyalikana the county government comes in strictly barale na ki sewage kerego flow within the county, within the buildings around here. Kaligo soka isiko. Either the channels set out agarage and to the directed point of collection. Boni gaga eko exposed yabrukana mache abana mbaro gaga within Mwembe. Boni yanyalikana nga ego tioka. Naende tali aboka na na biashara ko baberega senkongo batambe ko rushinga kichembura but most of the time mbaro bago chana ba release mo gasorioka ne babantu baromba tetkomanya so tarako ga county government a follow up emanye bantu kia ba ko release ende sababu ko ba release sewage openly nerely now ekikyo connect ko saba the county government eche Mwembe ga eligere because it's really a problem for the people who are living around rieta ria Justin Nyamwaro oibongera ndengani tumbe kino mukajo Mwembe boda nango korera gaiga Mwembe omo kistage gaiga esida tobwate gaiga sigwe kiategete kipipe na moko ligo kirwara na kitirete gaiga kietete sigwe chimi boda yane no ngo rusia abantu nsaiga na someria abana bane akini na abeile imeni affect simbarati koto konyore sigwe kie gosunoto iruseli gaiga ilikosi tuaru toira marwere nyomba bona nata getega kabo mwango gocha koralie sigwe chi nora macha abantu bakonyi no etetego Karieta Joyce Mora kinu manya biashara Mwembe gaiga ange 22 years street ye gaiga tore ya tonyarire esigwe chi ya tonyarire esigwe chi ekorukorugoro gaiga street una moroche gotira gochirogoro gaiga no esigwe chi ekoru no nyano gotambuke bagusinyi gotambuka gocha gotokorie biashara asenge nche siwe chini koigoreru enyene mostly ekonya koigoreru no nyamu gaso no nyandiri umurakera tuatamana emetu ya tuathiri tukorigima arafu kare mbura ya ture na arari bari mbura yengire ebakogenda baigorera abantu bakoigorera nto bamanyete ngambara byaba baigorera musuke kara baigorera mbura itego tu yatigara igore ngima tuarate emire gukwana ngabonige egotioka okobete gusinyino no kweyana akieto go save government yetokonye pamanye sigwe chenga yekorukoru batokonye sengenjo tuaruarire chinde chigo toromarioka na gotikana jiboro moncho murigereria seritukuria rero ni gobono omo MC bogodi yabuge kanya rwikirania enkwane rengete komurusi obisi oyotenete nsema ya administration Alfred Ndemo kurwa sobo koribwaye yegote bakana munani gabwatirani nguna mamo chane gati yabo no butume kyobe bwabisi yaye lige county assembly me county ya Kisiba konengane yo asebate biru nambaligete ko mwaka siko kurwa sobo koribwaye Alfred Ndemo bunatokumanyigwa no muri keito mirdada momanye Omoswada bo komorusi abisi omwaziri wa administration Dr. Alfred Ndemo nigo ikigwabo syo bwebunge ye county ya Kisii amonomo MCA obugeka Richmond Manani ase amagoso ane amurengete Dr. Ndemo egati yabo obotumeki obobebwa abisi. County Executive Committee member Dr. Alfred Ndemo Ngera has revealed failed to uphold the oath of office and instead has grossly violated the Constitution of Kenya and other laws and has abused his office and engaged in acts of gross misconduct. Mr. Speaker, now therefore, the House resolved that Dr. Ndemo Alfred Ongera, the County Executive Committee member, County Administration, Public Participation and Office of the Governor, Kisii County Government, removed from office pursuant to Article 185, Section 3 of the Constitution of Kenya 2010. Nigo omonogeri bwebunge ye county ya Kisii Dr. Philip Nyanumba atebire bunanega siyaba MCA kurigereria enchera abawaziri bagokora emiremo. Article 185 3 of the Constitution of Kenya 2010 mandates the county assembly to exercise oversight over county executive and another county organs. Nonyana bonigo egati yaba MCA bateba tibaligo chikobwatesia omoswado yo ase chisababu ase abange ba motogia koba omonto omongaine. Even the middle majority can bear witness that this is a brilliant man. He has hardly worked and I can see a lot of mistakes. Mr. Speaker, I think this is a mistake. The draft of this motion needs to withdraw it, go back and bring something that is substantial. For now, this one does not hold water. Remove the CEC from office, Mr. Speaker.
From the onset, I want to record that I oppose this motion. And Honorable Speaker, I call the House the attention on the shortcomings of impeachment, Honorable Speaker. When we impeach the Speaker, when we impeach a CEC, when we impeach a governor, Honorable Speaker, we bring that person, we bring the career of that person to an end, Honorable Speaker. Our constitution is very clear that people who have been impeached cannot hold any other public office, Honorable Speaker. So as we go into forming of committee that is going to look into this matter, Honorable Speaker, let us have empathy. And Mr. Speaker, I stand to oppose this motion. Petition that this House so decides to impeach an individual. Egati yabo ni gobaina kiago chokobwatisia omoswado yo na goteba nere ya ebitambukero kubwatigwa eliyo koine kiabuna Dr. Ndemo tabwatima mocho andonsi gose onye kabwate aimukeligwe egetambukero. Therefore, it may arrange that Ndemo is a good person, but any evidence which can be adduced in this House will speak contrary, Mr. Speaker. Ndemo will be removed. He will be violated the Constitution, Mr. Speaker. And let's hold our horses. Same way to Honorable Amos. What is there? Let's not preempt what we think is going to come. We have been called to demonstrate our independence as the House and look into the issues that are raised with a lot of objectivity, not victimization. That in the fullness of time, this House is seen to be a house of order and a house that is fair in administering justice. Speaker, Honorable Richmond has brought this motion to this assembly as Richmond, and I can confirm that as a government, Mr. Speaker, we did not instruct Richmond to write the motion. Bono nigo yatigaire ase e committee eyo yachorwa ase abantu batano kurwa chinsemo chionsi Elias ye serikali nelia etali yege serikali gochakorenta lichibu igoro yo muswado yo okomubwaterani Dr. Ndemo asege kakiamatuko 10 alebosyo. Majority byagororo Michael Mutube, Lydia Omondi and Honorable Mbasa. From the minority byagororo boss, we have given Lilian Anyango Gor to be the other member to the select committee to bring us the report within 10 days as required by law. Report ya Egetaseni Kiandizi TV, Eletaliane Mildred Mumanyi. Mbiyamono mulikito Mildred Mumanya sorobocho rwa senchere yobo ikirano gotigana yibono mwancho muligeri ya kyombe kilibono kia barandi ya kemekazana keumbu pastors Prayers Network Welfare Association una KPPNWA siritukolera bono batwara masababene anemone nsemeliere moko nyaro gosabere nseme yogo batukani basakone menge yaberege kwaneki wasenseme yebarene ya kisi keroka ukona kure nseme yibo igo barandi abuni wego robisia ye moyi bate barachi kutumeka buna barandi abonsi asentere mu yoko nyarwe kana ko bwatani abantu bonsi kuruchikanse chonse batali go choro so wanchiri ya konde wensi kororo mulikito dipona sanya na robochu rwa senchira yobo ime aso kubwatana kwa barande bechikanisa ao chege Pentecoste omusangerekano omonene imeyo mochoke ombu go baretamo aseganga yokuigora chiabisi chobokoreri. Hiki ni kikundi kimeungana na makanisa mbalimbali. Makanisa haya lengo letu ni moja, kwanza kuhubiri neno la Bwana na kufanya maombezi na kufanya kujenga makanisa. Kama vile kitabu cha Hagai kinasema, pandeni mlimani ukalete miti ukanijengee nyumba, nami nitafurahia nikiona nyumba nzuri. So kwa siku ya leo imekuwa ya baraka kabisa. Tumeona wachungaji wametoka sehemu mbalimbali, makanisa mbalimbali, na tumeweka misingi iliyo thabiti, na hata mkiona tunapoongea tunaongea kwa hiyo ofisi yenye ambayo imejaa na neema na utukufu wa kipekee. Chinga kechobo igoni go bakoretaro ya bene bakorabo no Bishop Ezekiel Ndubi asogo sabera jibara kubwatekana n'imibasakano yaberege koene kigwa orogongorwe asa matukako rumaega. Tumesimama Jehova tukitangaza ya kwamba maraba wewe ndiye mtawala. Tunakataa maafa ya kila aina. Lazima kuli kutembea barabara kutangaza baraka
katika barabara zetu ili kuweko na usalama. Jambo lingine ni kutangaza hali nzuri katika constituency hii ili kila sehemu, hata wale ambao wako mbali na sehemu ambao tuliweza kufika, na tumeupaka huu mji wa Kiungu, tumeupaka mafuta kutangaza ya kwamba Roho wa Bwana akae hapa. Hata watu wanapofanya biashara vitu vya juu, vitu ambavyo vinatamanika, watu wanatoka mbali wanakuja kuchukua vitu kutoka hapa na wanavichukua kule. Ekiombe kiongia Keumbu Pastors Prayers Network Welfare Association nigobono keigwere chiabisi asiganga yokorokia obwasioku na kubaleta amo na boigo kurandia nchiri yekene. Lengo la ofisi ni kwamba hapa ndio kila documents za kila kanisa, risiti zote na habari zote zinahusiana na pesa lazima kuwe na ofisi ili waweze kutoa habari zao za watu wao, members wao, ili wametoa pesa zao. Nonye nabo asiganga yokurandia nchiri iko bagenderete gusabira omorembe imenyense ya Kenya na boigo kwenyore county ya Kisii asibakuburia barayi gutwara obwamo ili banyare gusira amagenderero chingongo ao. So kwa siku ya leo tumekuja pamoja, mimi nikishikilia kama treasurer wa hii kikundi. Imekuwa ni kushikilia maombi mawani kuendeza makanisa yafanikiwe katika udhaifu mbalimbali na mchungaji. Lengo letu ni kuweka umoja wa wachungaji na kuombea amani katika Kisii County yetu kwa jumla. Tukilenga kwamba kwa sababu tunatoka kwa hii sub county, tumekuja kuungana pamoja Keumbu ili turejeshe ile umoja wa wachungaji wetu katika kikundi hiki chetu ambacho tumefungua ofisi kwa sababu ya kuonyesha uwazi uongozi ambao unatamanika na kuonekana. Jina la Yesu Kristo tunatangaza amani. Tunaenda kuachilia maombi na Mungu anaenda kushuka katika barabara hii. Ginko ripoteria egetaseni kiao na mbeye mokia Ndizi TV kurumo chio Keumbu yugotoka imeye bunge ya Nyaribari chache imeye county ya Kisii literia nenkoro kwa Dipon Asanya. Biyemono mulikito Dipon Asanya sorobonchurwa senchire yoboikira no moncho muregere gotigana na unigo bana baroki wabere bago semigo na koboligwa banyare kubwatira na baroki abayago saba alimu abayabaranya gutuma cy'isukuru cyabo enekerekere abantu bagenda tukana cy'insem aho cyo kanyara goikiraniyo bokorre bwaba na bande kunganywa kurwa cy'isukuru cyabo umwarimu no kuri sukuru yeli ya bebono uyibona oberga kunganywa kurwa senseme mesha kyorure nigo bono aberga kuborya bayibure benseme na kubakirambye munasinga kyabere kagusangana borobwana mona senseme y'iseme imeye sukuru yo oru nigo bona arureli yabe nabwo ni akanda eskuru ngawo cyukene bokorri bwabo oso bokorri bwaye uno mwalimu nigo cinga ke kibono mwalimu moyo ujo sera eskuru yeli yabe ngo yibono go cyuko cyako bokorri bwaye ni Codemansion Songo aberga kulire buna cyukubwatirana na bayibuli abalimu amona borokyo beskuru eriko ne kubunango sirare ngamangana kisemi ya eskuru yeli yabe cinga ke kibo igoni gobono omoteni we kisemi ko Ruwase sub county ya Masaba North Gabriel Ogano aberga wate abuna mbagenda rekubwatirana cyensem asorgongo rukone kubunangotira ngosira baramangene kisemi ane mona seskuru yo yeri yabe. I thank the parents, the teachers, my deputy who is here, and other stakeholders pambwatisiri as a school way. Ekora success ye school way is because of teamwork. Not the school way. Ya what a pass. Tukanyore a pass during my time. A school ya bwate mache. Toka weke borehole. Wana bwate plenty of water. A school ya bwate a permanent dormitory for boys. But now we have a storage. Although rendetera era lakini which can house more than 300 boys. And apart from that, we have added 2 more classrooms, modern classrooms, through the help of the current Member of Parliament, Honorable Gesairo. Tuwabwatirane no mwalimu n'abarimu bande n'abana n'abayibali tuwakinire school tuwayekira twekire yetowasaba sama tukayanga enderete koba yasa tubwatesie egaroba muboga endere na ndiga singiye koleke eri school eske go to another level ase Mr. Rura yetigire na request serikali no muchumbo ito mheshimiwa Gisairo
eskuru yegerese etente so ndwate program sana yechicho akiari kwanja toroseria pollution the modern pollution block no ani toroseria waise kechicho ange 12 na bamura 10 tutashukuru sana challenge kirese ese community cheito abantu mbaro bale ba decide gosaria abantu more especially abantu batagetiri n'abanafunzi ekiana bale babugata chinguru bona yoro doza banga abana sibagutoka ndonzi etange kurwa se gurubu embe ebibilia kotebalie se kitabu kia bakolinde ntangani 15:30 ngapa di companies ruins good character igabane etange kurwa si bad company aba sabu chimbe egera motoboe. We have conducted a very successful handing over, taking over ceremony from Mr. Mesha Korure to Mr. Nicodemus Onsongo. So he's leaving Rehabe High School, a better school than he found it. So we are very, very proud of him, and we want to wish him the very best as he proceeds to the next station. To the new principal, I want to assure you of our support as an office. I want to thank the board for standing with the new principal, and for the learners, we have also noted that the levels of discipline are very high. I want to urge Monchumuli wano orule liyabe tali mangana kotikana yu monchumuli togera boiga mangana regete chisemi niko chinga gechumuli wa skuru ya Bongota anya yogo toka nsemeli ya Nyamasibi ebunga nyali bali masawe miye county ya Kisii Richard Mwanchane wana aberga kobekasi obwasioro emirobeli baberba wikirani bune skuru kwa nekibuna masomo kogenderale makeja bana borokiwa konyara kobera nkase kigitambe ane mono kobwatekana nembure nyinga yabeteka kwa neko yuba irete toga chinse muchinga na koriji skuru konyara kobuta kwigurwa aseke chigwikiboro asentundelia yokugurwa jiskuru kolengano mwalimu yubono Richard Mwanchani go na abereka gote abuna bune skuru bagetemero beresane konyara kobolia bayiboli kwa nekibuna nkubwatana nabaramu nabalimu chiskuru asenchire mu yokonyara gosire birongo bechisemia chiskuru ichino na bone gabereka gote abuna chimbwa chiabana nigo chikonyara gosegeto na gukindwa nabalimu nabago nabibolo kwa chinka chiabo kolengana ni gata bere bune skuru mbagendere ko bekemero beliyo kwa nekibuna ngosira bali birongo bechisemi ase eskuru yo. We are coming back to school at the time emechando ya tirenzi ito sana. Lakini ene na watu watawangambia na serikali senge tibali ngambia bakaiwa ki school wana tueranira nonye twanyo ebuki echibe na watu watema abana na bandote kuna bateta na wabatete babwate challenges mbalimbali challenges buna abana bakonyora kuna wana nabate some 2-3 cases abana bitabu byabaga washidawo abana bati ko byonye malika kasari abana bakanyora challenges abari bari bintu bikaindi yonse kiti chinka bakananya bati kamenya kizikuru igana nani ko nambara bakara report bagocha report later because we have been told now we are challenge ya magrupo stili mbara ikora buyo eli nakaso tia bana bati none ndira bana bere ndiro go school hizi ndare ngo ko chanyo kwale nge shida amana ngale acha karwale tena monia nyanda te kwele nikaje sene ncho ya magrupo kuna alinka kana tena kwa maana karwale ko kutokai wakana na monia ile challenge ya magrupo kwa nene ko acha aingati kwa mwanta to upesetet kwa hiyo waka nawe walimu 26 tukatwala hiyo masjid ndio ya kama walimu 11 ndio timu ya watu 37 na wale nene ase na mama na pia reality ndate kuna nyane ko kumulia sira basi una tuwe begete kokole sira basi kwa mtenyo kwa sababu mwanyo ase grasi vile lakini for this month this coming month too na batura chingda kuwe takatabuya na ene minimum tuataga 6.5 ane ndio tabari merule kazi merule wana merule abaye merule nani ko bayani ngambi yama
gotigana twanda kumulikira libono abere kago kolekana chinga kyechibo igoni gobono chinka gwetani 50 emokura chinse mochire chia mukanga imeye bunga ya Kiharu egotoka bono ase county ya Murang'a ni gobono babere baboliwe konyara konganya kurwa chinse mochiabo ejongo bwateka no gwa nyoka kweliro basense mejo kwatika nembere nyinge yogendreta kwaneke okolangane chinke choni se chinka ichio dige watebekana buna liroberi arali kwanyoka sense menigolere konyara kobora oko taragwechiba nabo chinga kichini ko batabire buno liroberi estima kubura senseme magaje binte bingo korokana go salika nego chinga kichi kyombikari kyomusarabo baliri kemanyika tuna Red Cross ko bwatira na amonense meliyo kalengalire yanyarira ko bole chinke chibane kinanko nganya bale ko ruoro asekeri buna nigembure kagere ko gendra go twaseka kyumutenyo muri bosyo banta banka barokana go chanda kaso ko rwechibara ko bwatika no kwanyoka ko liroberiyo ekene yakari yakabire kyane kigwa asense meyo maye kare tanga ngo kolekana anga chuikibere cyabere kigoeta asense meyo ya Murang'a na serikali bono yanyarira kuboria abantu balenseme kone kunganya bale nakogenda se chinsemo chireigoro jaribu kufungua mlango ikashindwa kufungua, ndio alikata mabati, tukatokea hapo. Tukitokea hapo tukapata nje mafuriko imejaa mpaka huko nje, na tukasema asante kwa Mungu hatujafunikwa. Kiangalia kaunti nzima, unajua mvua inapoendelea kupungua haimaanishi tutakosa ama mporomoko utaacha kufanyika. Kwa wakati huu mchanga imeshika, iko na uzito zaidi, so mvua kidogo ile inaweza kuporomosha. So langu ni kuomba wananchi wa Murang'a tuzidi kukaa makini. Tunaomba kwamba kila kitu ambayo imeharibika irudishwe, na haswa huyo mama ambaye ameathirika zaidi, nyumba yake ilipata kuboma. Aho mugavana we county ya Kiambu Kimani Wamatangi ni gobono chinga kechenyare komoshya wa meriba ya kurwa senseme yo kubwatekana no konyara gotorana na koroberia nemono konyara gotorana emisangirikano ya yase semeyo kolengana Kimani Wamatangi ni gate birongati ya meriba ene go barokana gosaga nabantu igonto ke rete mu babasaye obono bakomoko bokonyara gosiri gumabwaye nego chinga Kimani Wamatangi abereka gote yabune serikali ye county ni getine kigima ebogone nyare kone kunango kiraniere merobeli ya kolengana Kimani Wamatangi ni garokana komochegati abana siasa abwagote abona bagendrete konyara kuburukanye emisangirikano nabo konyara koleto bwamatobobe ase county yo ya Murang'a nego chinga nyare kubolia serikali kane komikere getambo kero asali babeta gosaga no mubwatani yoyomo oyona abakagoitwa na gosiri gumabwaye kwana somo yigabwa matanga ni gobono Kimani Wamatangi atebire buna na chikone kitambukiro kyabonko mukyukere anagucha sabana siasa bali bagendete ko bagane county ya Murang'a. Sema la ndani ya kaunti ya Kiambu, na kama governor nimesema wazi ya kwamba sitakubali watu yangu kukuja hapa kupigwa risasi kama watu hawana wenyewe. Hiyo kazi ilifanyika wakati sisi tulikuwa kwa ukoloni na wakati watu wetu walikuwa mabusu kwa mzungu, sio wakati sisi tuko na uhuru. By close of the day today, we want to hear that this gentleman has been arrested. And to our great mother, Honorable Koome, we want to request that this thug should not even be given a bond. This is not the first time that this man is using a gun against two humans. We know the other two incidences. And if you can see a person who can draw a gun during daylight and use it against innocent Kenyan, then what can we expect of this person at night? So we want the gun withdrawn. We want this guy behind the bars, and let this guy hold the entire case in the cell, because this is one person who should not even. Na gotigana yibono moncho muligati yabara kurwa sorongororwa Northern Kenya nigo barokane ko moncho mokonyo murebwe serikati gachagwa ko batakane chinkwana cha yasoba gibwe nibo asekira omo Kenya ikureye mesiringe yemo kolengana na bamenyi kurwa senseme batebire buna nigo yarokane omo konyo bo murebwense igarokane ko ingeri ya chinse mugita sensemo ya magendro wono nigo wa mugandiri gachagwa kaneke ngwe Rusi yare kurwa sekiro kyo bokonyo murebwense na kwibwatani yako chinse ya Mount Kenya na koligyo governor anase county ayen nigo chinga bate biribuna tabwene
kubumura ibwense kubwatikana n'inkwani y'yo abeteka kubwatoka nabone go abari kurenseme y'ibate birubune nseme ya Northern Kenya yaroka ngo tukumega samatuka mange anemono asenseme y'amagendro bono nigo baganiga serikali konyara kunyora nseme n'amagendro gwikiranwe cinsemo kiri cyaroka ngo tikara maiga asensemo ba mu kire serikali asamagendro atali osamagendro y'uwankiriya anemono iga sense ya Kenya. The 1 shilling 1 vote, which basically refers to a population-based revenue sharing formula, is one which is untenable, it is unfair, it's unconstitutional, and it's one which will never happen in this country. We urge the proponents of 1 man, 1 vote, 1 shilling to step down from this regressive clamor and focus on promoting equitable and inclusive development and across the country. And if they persist, we will also continue with 1 man, 1 vote, 1 kilometer. Those who propagate this mantra believe that they think we have not gone to school. Actually, this is corruption from the back door. You want to steal resources through a policy. That policy, we reject it in total. Rigadi hajaona hizi vipenge. Je, akiapa kulinda katiba, hii haikuwa sehemu ya katiba ya Kenya? Kwa nini leo amejiteremusha, amekuwa kiongozi ya jimbo na sio kiongozi ya taifa? Iwapo anathibitisho hatoshi kukuwa kiongozi wa Kenya, then arudi kwa Mlima Kenya awe governor huko, ataheshimika zaidi. Lakini Kenya hatoshi. Our people cannot access clean water. There is no tapped water. Yet in their places, the water is in the tap water is in every village, in every household. Same with electricity. Same with medical care. We will not accept. We will not accept, and we will urge His Excellency the Deputy President to be man enough to be the Deputy President of Kenya and not a village elder of Nyeri or Mount Kenya region for that matter. To be honest, I think we are tired of this issue of no resources should go to Northern Kenya. We are tired. We want resources to go there because we are part and Naraji wano mwanchu muligiri ya sema ragoba ya bono kuikira buno nka yakiro musumali mangana majia senchire yobo ikirano mbia muna soko chora gotengera ndizi TV ya sema ragoba ya bono nyarwani tukulio moli ya soko nyara gotwa kere kure yaona kanyara gotokora abanyankongo asama merelia akuza awards gotochora buno ndizi TV ansemeli ya Vefright TV station igo kanyara kulika ujumbe kwa SMS ejiye kwa teberi takuza KUZN onyara gotuma gochiase eyemo isano nemo enoti ayemo kulikiri takuza liko kubuna KUZM onyari gotomas 15601 ekarwa tumiro mwancho muri nonyara mabori ya mange kulindo kensemeli yeti wanjete Wasefe Variety TV station onyari kulika ndizi TV ujumbe yao konyari kabuna kuza KUZM otomego chiase 15601 onyari gotwa kere kure ya mwancho muri onyari otokora abanyankongo ane mono balitogo kumanya kogo kia na bayigo twanyara kogo semia wekira bumbya muno balitwa bwatirana ane mono kurwa sensemeli ndi studio kurwa somo wimanyerelyo igakoro kwa Lydia Mose ekarokeri Petro ne mukira ane kichibi chamuli wicha wekira century wanda Facebook ndizi TV News digital na bagensemeli ya YouTube ndizi TV News tobase kwebase website yozembera ngebera nyebuna botambe www.ndistv.net tumanitukulejo masemese mangana majeto roboligero bujeterana nchikro Vincent Onyancha.